Adnana Čoralić, Azra Čizmić, Selma Selman, Zarina Smajić i Muamer Šakanović, učenici umjetničke škole Bihać, ovih dana imaju pune ruke posla. U dogovoru s općinom Bihać i Zavodom za prostorno uređenje oslikavaju zidove pasarele. Moje ime je Amra Čizmić, učenik sam srednje umjetničke škole, maturant. Ovdje oslikavamo našu pasarelu. Dobili smo zadatak od Zavoda za prostorno uređenje, odnosno ponudu, da ima prostor koji se mora oslikati. U međuvremenu naša škola, odnosno mi maturanti, morali smo predavati maturske radove. Tako smo došli do ideje da pasarela bude naš maturski rad i profesori su naravno zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje omogućili ovaj rad. Motive crteža su, kako kažu, izabrali sami, te su ih predočili Zavodu za prostorno uređenje. Dobili smo zadatak da bude sve u vezi grada, simboli grada Bihaća, rijeka Una, ljepote, ribe, sve što ima vezu sa rijekom. Šta je tvoj motiv, što ti ovdje oslikavaš? Ovo je jedna vrsta dizajna, ali ja sam tu bacio neke stvari koje čine Bihać i objekti i sve to. Znači, pošto je Bihać kulturistički grad, urbani grad, znači muzika, rafting i sve to spada u tu grafiti i sve je umjetnosti. Krećemo prvo, ja sam ovdje pod šifrom, znači to većinom ljudi nisu mogli ni pročitati, ovdje piše Bihać. Ako vam mogu objasniti, ovo je sad rijeka Una, ona pravi slovo B i tu imamo i note i tu. Ovo treba biti kula, pošto nije završeno, to će ja tačnije sve objasniti i pokazati, to je I. H su ove zgrade, znači ovo treba doći jedan mali mostić, kao mostić na Uzimicama, razumijete? To je H. A je slovo gitara, pošto gitara jest simbol Bihaća, ali u muzičkom smislu, znači rock bendovi i sve to. I sprej nam pokazuje slovo Č, znači isto sprej ovog grad jest koji ima rajtera i svega toga, rajteri su, znači momci, ljudi, osobe koje se prave grafitima, koji su jako talentovani, ali ne daju nam prilika da se iskažemo, to je problem. I plus dole imate kao, ako možete snimiti, tu vam je jedan list koji prikaz, ekspresivan prikaz Bihaća, kao što vidite, i kula je, malo neki zgrada, dodatak drveća i tako nešto. Ja sam zadužen za motiv ribe, to jest voda, pošto ona prevladava. Rijeka Una je glavna, kako bih rekla, glavni motiv koji se tiče Bihaća. Oslikavam čitavu ovu stranu. Svi zajedno ističu da im oslikavanje prolaza predstavlja posebno zadovoljstvo. Na taj način prezentuju svoje umijeće, ali poklonjuju gradu svojevrsnu izložbu na otvorenom. Ovo je jedan poklon gradu Bihaću, da se dokažemo da i mladi nešto znaju, da ne moramo samo šarati i švrljati po gradovima, nego i nešto raditi za naš grad Bihać, nešto kao Lordemaro, jel tako? Kako vidite, zaduženi smo svi, znači plus to je naš maturski i uređenje prostora Bihaćkog. Znači imamo dvije svrhe, dođe nama dobro, dođe njima dobro. Nama dođe kao neka spektakularna izvedba za maturski rad, znači nešto malo više, a za grad dođe isto super, znači senzacija za prostor, senzacija za prolaznike, senzacija za djecu, pogotovo djecu omladinu. Posle ovoga će dosta omladnije ovdje imati prilike da se javi za neke svoje projekte. Ja sam sretna što sam izabrana od mnogi su prijavili što su izabrali mene, jer podržavam ovakve projekte i naravno ljudi koji stoje iza te organizacije i treba biti što više ovoga kako bi mladi pokazali u stvari šta oni mogu i kako vole svoje okruženje. Oslikavanje pasarele Bihać svrstava u red gradova koji slijede urbanu kulturu mladih širom svijeta. Učenici i zaposlenici Zavoda za prostorno uređenje vjeruju da će građani znati prepoznati njihovu želju da uljepšaju novi gradski prostor i sačuvaju ga od uništavanja.